ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise sambut menterang ba jong jela ba preston ten song la pencai ba ka entry point ba ka sarkar jela kelasna ka snong umling hari boy district kadai ke jaka ba ka sarkar kala shimjing ken bat pendrong kerteng ki bre ki bawan nabar ki bawan rong syapo ke jela meghalaya kani ke jing pencai jong ba preston kalong hadien ba kalami ke jing tho ni ki pat ba halor kani ke entry point ba ka sarkar jela kala play dangshen ha kani ke snong ya kabala pentrikam katkum bala projek da Meghalaya Resident Safety and Security Act arhajar katnrio shu ba preston lai thuru ba yaki kerteng bala pendrong hakaboy lingba kini ke kherdop la pha pat shaki police station kanang bala raja kinu kijingja bat kijing hadien habon kan pensuk yak nat pulet bat ek sarkar jela ban bot din abang ni om bangi set up ya ke entry point bat ka entry point na lor bengi cek ya kajing room jingmi kibriu bagi ting ya kadika tinang jingpam rei ha jo kapur ki tourist lani ki investors ki bawan apa kejela ke jongi ni pediam snow bahaya ki rei tang ka we ni kwa apun snow baha ban furnish ya ki detail information kumno furnish ka kerten Pilitrei hango, nanta pensa hango, balai ngilit le unta kalong ban pensuk, ban pensian, ya kita kiperlok jongi kibawan nabar jong kejawa. Kata tadi kijimut jongi naga sorka. Badaka bengi register yakni, ngitip ya kakam kabal kitrei, bat kani information kabang ni lung nang the entry point, lani kabaki ki furnish online kaya kebenile ya katu ita sya di police station bat sya di police outpost di bakero kaya balik kita kalau bang nikwa ban pentikna ba ulaneka ki bomdei ki nong begela ki bawan hapo kejela ke jogi giniat da ka ba hetman sin kin trei di kam da ka ba hetman sin bat ru Gini day perlok, bati klaim kanu kajin rate nusir. Di kata kejimut nakalian kasulka bangi set up ya ketika entry point kabangi kabangi bu mentah umling, bat kabangi sabu susu aki bubun ki benta jo kejelang megala jemu. Nama leba kumbang on tinggi kwa, bakin register, batu bakin suk, hadin habun, lada jia baton. Kanu kejing na kabentang jongki. Kata kejing mot kejing terengai ibun kejing kentok ati social media. Bun kejing komen ke balai puja terusket. Bun ikut sama jongi. Kibade kijongi kiba pulih sabar. Don kibla pun sana. Bun kiba SMS sana kiom. Balai kira pun. Terengai hadin bangi labatai. Ya kejing mot jong ka entry point. Kajimut jong ke registration di seluruh. Makum mengoong yapi, kane kamdei bagi om ke permit, ndai ke permit, not permission, but registration. Kata kali mengkawapan persyai, kena mempikum kikun sama, kilong kemi, kilong pat, bosnok dua tahu, tuanya terelang bagi ke surga, kena makum mengoong yapi, kejelah begelah jeni. Kalau kau wei nak kestin, kau undon syuk kanu, kau kenrun kenrun. Lapi om kibana bahar jom kejelah, lapi om mangi kibana nakong kejelah. Gini ya rengkat. Bat kejing kimu kalong, bangun warna dia karoi kepal, hapok kejelah jemi merokok.